Siang 3 qul, baca 333. Siang, tak kira daripada subuh nak sampai ke malam tu, ambil sat saja tuan-tuan, sat saja. Nabi kata apa? Nabi kata qul huwallahu ahad wal muawwidhataini hina tumsi wa hina tusbih 3 marat takfika min kulli syai'. Nabi kata macam tu. Hadis hasan riwayat Imam Abu Daud. Nabi kata apa? Baca qul huwallahu ahad dengan 2 qul lagi. 2 qul apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca petang dan pagi. Baca tu macam mana? 3 marat. Qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Pagi pun macam tu, petang pun macam tu. Nabi kata apa? Takfika min kulli syai'. Memadai untuk kamu. Kamu tidak akan kena apa-apa keburukan. Kalau Nabi kata kita tak percaya, kita nak percaya siapa?